Ladangi kertiang dien tangkumba arpus nem menchua. Lesia dang duna bah ki samla hakata kapor ki banseng ki kam lajong bakin yeng halaki jong ki kejat. Namar dang duna gilat kelenti lane om donhi ki babetin lenti yaki. Hendrai hakini kisni ki bamenta pat lasaki ya bon ki samla ki balapai kemat kane benta ban om kemi lenti syo baka sorkar kan ai kam yaki. Penban damaki ken taulat ban ai kam yaki waipat bat bakin yeng ru halaki jong ki kejat. Kani ko kubor kadesh pangwai samla ubayat chaprang hakakam kapula sedang dang kendiat senam menchua. Kabangi kermen bakan longganuk saru yaki waipat ki samla ki baklem kam. Nelor ki waipat ki kam ke bagi samla kene gejela Meghalaya ki bagila bantrei di ki kam lajong ban yeng halaki jong ki kejat. Kakam jungokai perthairu kedai ko wei ke badan ke jingkermen ya kalawe jong ki samla. Lari ki plet jingmut bat ki wat benia kumno bantrei kene kakam bat kham tam ban pendap ru ikjing pulia ban kham syampang bat penkop bor yaki lari ki trei ya kanu ru kakam. Ban betin lenti ki samla klam kam bat ban kemi lenti tangi kam sorkar hakane ka jok ka kerdo kam sorkar. Upisian mentagasni un peni shapi ke senjam jong weu samla balaya chakamat halaki kam ki jam rajong. Hakashnong maulai mo yong le let yakendo yu samla kermen lang shabong. Khon baar na ki argu ki khon jo ikong Fidelia Miranda shabong bat uba Rupert san kupar basayo moj bala klatno. Usamla kermen ula pendap ikajing pule haga Bachelors in Travel and Tourism Management naga NSHM Knowledge Campus Durgapur. Kat bai ka Masters in Travel and Tourism Management naga School ba Northeastern Hill University Shillong. Bat ek diploma haga IATA Montreal Canada Exams in Kolkata Air India. Bat Amadeus bat ula pendap ik internship ya ka Marketing and Tourism ha Zagazik Egypt. Hadian bu ula pendap ikajing pule usamla kermen. Ulawan pai no shala ka jong gejela bat sedang ban pendan kam ya kejing nang jeng tip jong u kat kum kejing pule ka ba ula pendap da ka baseng ya ka kam ka bedai bat ki kam jengok kai perthai leng ba ka kenhuan ka bula ai kerteng Shabong Travels da ka batrei kam nai wei kamera haki yang sa jong uhi na puli shwa ya ka ma ya ka bachelors suppose Calcutta NSHM Knowledge Campus Durgapur apa ni bachelor house nam anja kanyo tinggi bapuli ni ka Bachelors in Travel and Tourism BTTM tinggi pendap ya ka pendap ya ka bachelors hawa arja khandrio tinggi ki student jong Bachelors in Travel and Tourism Management mo BTTM ile ya ka internship haka 5th semester te ondang la pendap ya ka ti ka ya ka ni ka bachelor's degree tinggal atre kat tu ni ka companies mo pokol kata aku mah Cox and Kings but katu kan ni company bangal azam mantre te house nem arjar khatra ngawan phaino Shillong bangas dang ya ni ka Shabong Travels te haiti por ngawan chene asdang ngadon ke laptop tambah kala crash na ke laptop mo jongama te madu jongai di way iba bedon spot dali ai yang aku ke business yang melak nem handle ya ni ka package when I di an scientist mo ta ti yang melang handle ni package tengok orang tu ti denang tang nastang ya ta package nga shong ka cyber nastang ar sandingka ti shipping ka di by cyber shipping ka di ka by printing sanding ka di by envelope ti nei tai package mas dang ti ya nei tai ilong by seng by dang nang ta adi nang tu nga sa thit ka laptop nga sa sedang ba ter hadu menta makan sa long company mah apa di menta ba layat nga orang registered government registered. Kakam jong ka Shabong Travels kalong ban penpau perthai yaki jaka jungokai perthai ki bi internet ngane gejela hakam map jong ka perthai bat kumjo ban peni ki jaka jungokai perthai shiki wei pat ki benta jong kari bat shabari ru shaki ni kinong jungokai perthai ki ban ngane gari bat kumjo ngane gejela Meghalaya nalor kane ban penbit penbiang ru ki jingdon kam jong kinong jungokai perthai ki buan ki wei pat gejela ban ni ki wei ru kiri.
pristine land, the land where I belong, the place where the clouds come home. Welcome to Meghalaya. Di ningkong shua bangan sedang yang ni kam ngasu sedang bekum tu di ngasu ya bekum tu ngampat don gi logo kampat long registered hakit kipor ngasu tre bekum tu dak experience mang atre ni company ma di hadin tu ndang ala ya kalayat kapor nga sautu ba ngadon kam GST de don kam ke GST bill di don kam kan don ke office don kam ban long kan don gi ba long bekum ta ki client skill la ban chanya ma di hadin nang tu ngasdang ban register no ya ka ni ka travel agency jonga hapo Meghalaya Tourism te ondang la adap ya ka registration ngarung member ro hapo ka Tour Operator Association of Meghalaya iba Bandung Bla iba long di president jong ni ka Tour Operator Association of Meghalaya te ondang larung member hang tu sedang benlek kini ki B2B business mo bagi wiki agencies bagi wiki tour operators na baru wiki state ngijulet jan apa ka association ngijulet keleng-keleng ki states ba ngilile ka B2B program kum sa Manipur Nagaland ba kum ta ter bagi sedang ki program ka tu ka ni paspo sedali ibangin nangalet tiga dan ka B2B meet bagi kenduk bagi ada entrepreneurs tinggi share ki itineraries sa tourism ki products ki and tourism ki products ki jaka kung basta rush nang pleng gino ki jaka jong ai pertai kita ki products te kum ta ka nyingi de ki products chaki baki ki buy and sell mo kadang ta buy and sell te kum ta ki nges dang ya ka kam kaya. The pandemic has really hit us hard, fearing people to travel from places to places, but we know the world won't be the same forever. Kakam kabau samla kermen lang syabong kadai kawai kabau ulapai kemat cekikam jung okai perthai. Nrei kidang bon ki wei pat kikam nada ki samla jong kejela jungi ki kloi ban pai kemat. Ban sedang rengkat ke jingmut ke baskem, bat ke jinglang jeng start ke belong ke atiar ba, habatrei ya kanu kunuru kakam. 2021, we welcome you all to our state. So pack up your bags, get your traveling tickets, and experience the adventure with us. I have a question to ask, and also the answer. What do people regret in life? The things they didn't do while they can, and getting stuck at home, never really had the courage to experience life outside their comfort zone. Just sitting at home with all your available modern technologies and not traveling around to all these beautiful places is dangerous. Remember to get your double COVID vaccine shot before entering the state so that you won't fail with the process. This is very important. Shabong Travels as an organization offers a variety of travel packages in Meghalaya. But ka message menta jonga yaki youth kalong ba ka tourism ka de ka way ka business ka ba pimdan kam banda invest hado kata pidan kam ban invest haka service ka message yaki youth kalong ba lada pide ki brio ki baduna ka jingi ojingkat namar ki ki invest ki investment ki businesses pidan kam ka investment ka belong high investment da pimdan ka capital ka babiang ka bansang ka kam ka jam henre haka tourism kadege ikai ba ublei hi ula aya ka may mariang bagkata ka may mariang kala adi lupa products ki destinations ka syong sta pi kumno pinang ban market ada pinang ban market yaki pi client communication skills penan kam hok iki cakar ki ba ublei ula bu ang ne po may mariang mo ka may mariang ba ublei ula bu kat ni ka ji internet ka Meghalaya ada ki penan kam hok kita ki sak ipong ka communication skill ka jingnang ji start ka de ka penan kam ha bat kom kita hinlong semua anta langi penangkam hok ya kita ki bau blade track rat ula bu ngim tadan kam bangin dah haban lech po ski bar state bangin liwat ngin tre companies ngin let lut kai kapor ma sa edet hanta ngim tadan kam ban lech hai hai te lang ngim tadan kam bangin lech
seri nong way bangin liwat kam wat jam mo handai pin dapat bah kalong kum ka white canvas ane po mengale jongi ka bompat splash color mo nga artist ngos ta man kata bolompat splash color kadai ka shong happy kum no pin drodor kalong kum ka white canvas pin drodor ka shong happy kum no pin nang penwan dor ne labang ngimle kata unsa kloi nong way unwan bandro atau canvas ko kata ti jing mo ka jong ya Haba penkut no ikan ka kubor ka ban logon sai ki wei pat ban yeng halaki jong ki kejat. Ina phairu shipor ka sap ka bau samla kermen lang shabong udon. Udairu samla obran ne ka sap tho dor, ndrai ka ba compare kalong ba udroi ki dor daga ba penan kam da usiap. Ngin e api ba pinek mi shipor ya ka ne ka sap jong u. banyak poi sa kabenta jong asangat ningkong ning sya nadu man syadang kalung kena ngajudehi kena obadro te kadan haus nam arhajar nyau ba iwe ni perlok jo imandu jong idang sedang dan komputer di kipor di iwan ra ya ke video sanat video mo bale do we u artist bas ti nadu bang iya kata ka video nga itanat ngalong interested bangan le ni sanat ngau ngapersyang ngan kumnungan sedang ini kakam ngau klinik perlok ngau kumnu balik tu sana ki mu hapsim siap na po na syai Gujarat habisnya Rajasthan penyok tu siap tinggal nyep yo na ini cerita mentang tem tahu siap ngapersang ban sim lu ni siap 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 apa bagi senayang sedang persang mesin menu siap yo tahu siap ngan le kumnu kasuan kawan kajing perkat jangan asyat yo ta apa chat mau apa klik anda ulah klik ba ujam siap anda ulah jam ngajar sedang kajing jarsa haibol di uni bah tahu siap di hang den ta ngampak dan kita kisan box ki ke mo tinggal lihat no ngaber haka chat paper haka code mo ifo size beli ngasim baka touch ngapen me ringa ibu yong kata di first experiment ka jang ama anda ngai ibu yong ong kani kala banong di hadin nang ta ngampak la ban snai te sandbox ngampak tip kum ban fit ki lighting skini kita te ningkong le ngabuk ka borti mo ka borti plastik ngabuk du tube light te ngabuk ka chat paper nang ni napo banda kayit na jrong ngaber usiap hang ta bang asa draw anang draw wonder uyong usiap uyo itu ke effect mo black effect te ke shadow effect itu te anda ngasandur kita ngapeni ba adamang singkon apo singkasi ong ba adamang ong sebah long ni amangan le lang bat pi mo permut lai nga kani ipet ya kata ka derjong kita ki der bang asandur bat i tenat bat i ai kalat yang ayong lada pila ban purung hakani ka jingroi beijat kata ma berwai di Jeff nong country bat balap wonder di ba damang singkon damang singkon te yong lada pila yong ngan alat pi bapin le kata ke sana te ngadan hang te mokhar singkasi bat antai
si benai lenter nga praktis ya kata baka jingruai ay nga kata ba insa pelaj bin sa pen release mo mentang impan release impat pelaj ba ti nga tiang tu nga praktis be hadu da wonder anda shwa bakin sedang no ban pelong ya ke program ti license sound sing shwa iwan check iwan pet kai ti ke ilong ti hang ta i ai kalat ba nga sedang bande kata kasana nadu kata ipo hang te po susu tam auditorium no State Central Library ti ka diga ningkong do shu ko jongaken